zaspat. Ama velim, polako ću ja. I šta bi? Kaže, probudio se, a jutros probudila se i ona, pa se ovako rasteže i govori meni, kaže, moj Vehbija, izvini, ja sinoć odmah zaspa, a dokle se ti, dokle se ti seksuja, kako me spusti, ljudi Božji. Jednu noć radi on sa Zajnebom te prezobrazne stvari, probudi se mali, viče, mama, šta to ti skačeš po tatinom stomaku? Kaže, sine, tata ima veliki stomak, pa ja hoću da mu ga ispušem. Kaže, mali, džaba se trudiš, mama, jer kad ti odeš na posao, dođe komšin sa stana, pa mu ga ustima opet naduva. Vehbija i ona kad hoće da rade te stvari, kažu hoćemo da pišemo pismo. Vehbija pošalje malo, kaže idi pitaj mamu mogu li ja na njenoj pisaćoj mašini napisat pismo i da joj ga ubacim u sanduče. Odgovara Zajneba, kaže reci ocu da ne može, na mašini je crvena traka. Sutri dan šalje ona malo, kaže idi reci tati da sad može napisat pismo. Odgovara Vehbija, reci ti njoj sine da ja nisam mogao čekat pa sam pismo napisao rukom. Jes budala vaj. On ti je vozio onaj veliki kamion, kad je polagao testove za vozački, zaokružio sve pod B. Pita ga onaj instruktor što si bolan, zaokružio sve pod B. Pokože ja za B i polažem je. Jedne prilike popravlja on kamion, a ja stojim kraj njega, kaže šta to ti radiš? Reko gledam kako popravljaš kamion, ne bi li ja šta naučio. Kaže moj Jarane, da se može gledajući naučit, moj Šarov bi bio najbolji mesar u gradu, koliko je on puta do sad gledao kad se meso priprema. Zaustavio ga onaj policajac na onom biciklu, kaže molim vas vašu vozačku. Kaže Vehbija, a ko si ti? Pa kaže policajac, gdje ti je značka? Kaže mi ne nosimo značke, ali piše nam pozadi na majici policija. Kaže Vehbija, moj Jarane, ja sam danas sreo 20 momaka, svakom pozadi na majici piše Ronaldinho, a nijedan nije on. Sjećam se utakmice Brazil-Bosna, slobodan udarac za Brazil, naši stali u živi zid, Ronaldinho puca, a naši igrači mu okrenuli leđa i svi gledaju prema našem golu. Viče sudija, kako vas nije stid? Okrenuli ste leđa Ronaldinhu. Kažu oni, pa šta, hoćemo bolani mi da vidimo gol. I početi pričat. Parkirao on kamion pred neki restoran pa ušao da jede. Taman što je naručio supu, dođeše trojica mangupa na motorima pa mu oteše onu supu i pojeduše. On naruči šniclu, oni mu je uzeše, on zatraži pivo, oni mu ga popiše. Ništa, Vehbija, hladan ko led, sve to plati i izađe. Tada u restoran uđe onaj čovjek što radi na parkingu i oni mu pričaju, kaže se vidio onog glupana što je sad izašao, sve što je naručio mi mu pojeli, a on platio. Baš je smotan. Kaže onaj čovjek, vala je smotan i ne zna vozit bon. Eno sad je s kamionom zgazio nečija 3 motora, zdrobio ih u komade. Vehbija je puno volio motore, kad je kupio sebi prvi motor, onaj švapski s prikolicom. Hajde, kaže Isma, da te malo provozam. Uđem ja u onu prikolicu, vozi on 40, ja poplavio. Vozi 60, ja požutio, vozi 80, ba meni hoće duša da izađe. Viće on, šta je, kaj Jarane, šta se preporeko, nije bola nego ova tvoja prikolica nema dna, noga mi otpadoše trčeći za tobom. Otišao on u frizeraj da se ošiša, kaže tamo radi jedna zgodna žemska i kad ga je ošišala, pita je on koliko da vam platim, kaže ona, ma koliko hoćeš. Nema koliko hoćeš, nego koliko treba. Kaže ona, pa plate koliko ste i drugima plaćali. Kaže on, lutko, mene je do sad uvijek šišala moja žena. A da joj se odužim, ja bi je posle odveo u sobu i dobro je, mislim, sve skupa. Kaže ona, pa onda platite gazdi. Možda se on i ne bi šišao, nego uđe jedno večer u kupatlo da opere kosu. Kad je završio, pita Zajnebu, ženo, je li u onoj zelenoj flaši šampon za kosu? Kaže ona, nije ubio te Bog, nego ljepilo. A, kaže, pa zato ja ne mogu 3 sata kapu da skinem. Kad pomenu brijanje, jedne prilike Vehbija otišao kod jednog brice da se obrije, ali je pravi majstor bio zauzet, a njega počeo brijat šegrt. Malo, pa ga rasjeće. Vehbija ljud, kaže, zovi gazdu. Dođe gazda, pa kad vidi šta je šegrt uradio, zamahne da ga udari, ali se ovaj sagne, te gazda zvekne Vehbiji šamar. Drugi put je opet gazda da udari šegrta, a upauči Vehbiju.
Mali ga brije i dalje, pa mu osjeće komad od uha. Gleda Vebija pa viče, baci to da ne vidi majstor. Budala bolan, odšao kod doktora, viče, aman doktore spasavaj, 7 dana nisam išao u WC, nemam stolice. Kaže doktor, hajde idi u toalet, pa ispod sebe stavi 50 maraka. Odom vrat se, kaj svaka čast doktore, ba. Uspjelo je, kaj kako si znao. Kaže doktor, znam ja vas Bosance, vama dupe ovoliko zine kad vidite 50 maraka. Za 2 dana došao i opet Vebija, joj doktore, kaj sad imam proliv, ne mogu ga zaustaviti. Jesi probao s limunom? Kaže, jesam, ali čim ga izvadim, opet počne. Kako se samo tako budalasto rodi? Odšao na benzinsku pumpu da natoči goriva. Pita ga onaj radnik, kaže, hoćeš li 95 ili 98? Kaže, Vebija, ma jarane bolan, zar nemaš ništa od ove godine? To je staro, neće mi htjeti upaliti nikako. Bili ja i on na moru, da vidiš ti budale, dan prije nego ćemo poći kući, uzme on onu flašu i ode da naspe morske vode i da ponese za i nebi. Vidio ga neki čovjek, kaže, šta to ti radiš? Kaže, hoću da ponesem ove vode kući. Kaže onaj čovjek, to se jarane plaća 2 eura. I plati Vebija, prespavali mi, probudili se ujutru, povuklo se more, nastupila oseka, gleda Vebija onu zemlju pa viče, a gleda ismete šta je onaj čovjek sinoć prodao vode, jes pa zario otac ganj, ej. Da vidiš ti hajvana bolan, kad je pošao u vojsku, govori mu otac, kaže, Vebija, kad dođeš u kasarnu, moraš pozdravljati oficire. Čim ugledaš nekog od njih, ti ga obavezno pozdravi. I došao on u kasarnu, sretne jednog, kaže, jesi li ti oficir? Jesam. Kaže, moj babo te puno pozdravio. Ama mogu bi ti ja ovdje o njemu pričati 3 dana. Pušti budalu. Hej narode, to nije sve. Ima još i PDV, a PDV znači pare dajem vladi. Moja nana ne zna da kaže PDV, nego govori PRDV, a PDV-ra ćemo i to. Zaustavilo mene ono jedno ciganče, viče, hej Jarane, daj marku i 17. Što marku i 17? Kaže, nemoj da me zakidaš na PDV, živ ti majka. Jedino mi dobro dođe kod kuće kad se skine, gleda žena pa govori, ma malo ti je to. Murkobona, to nije sve. Ima još i PDV. Zato ja, Jarane, nisam nimalo oklijevo. Odmah sam o tome i pjesmu spjevo. Džaba vlada i država nova, kad je u njoj lopov do lopovam. Toliko neuspjeha, to još nikome nije uspjelo. Govori mi Vebija, nemoj ismete tako, ti su nas ljudi ipak zadužili. Reku, jesu, vala Jarane, zadužili su nas da se ne možemo odužiti dok smo živi. Političari su nam pokazali kako se štedi. 20 čobana predvodi 2 milijuna ovaca. Vala, ja bih najviše volio kad bi naš predsjednik bio žensko. Kad ga psuješ, da ti je psovka ostvarljiva. I joj, nisam ti ovo pričao, na autobuskoj stanci stoje jedan naš političar i jedan mali cigo. Pita ga ovaj ministar, odakle si ti mali? Kaže, iz Visokog. Firaun iz Visokog? Ne, gospodine, faraon iz Visokog. Kaže ovaj političar, vidiš li ti nas dvojice, ko magarac i sokol? Kaže, mali cigu, u pravu ste, gospodine, evo ja ću sad odletiti. Ispriča mi onaj moj jaran fole, kaže, otišla žena od jednog političara kod ginekologa, on je pregleda pa se čudi, pobogu ženska glavo, 3 godine si u braku, a još si nevina. Kaže ona, a što se čudiš doktore, moj muž je političar, on samo obećava, a ništa ne radi. A slušaj ovo, iz pakla telefonom zovu Tuđman, Milošević i Izetbegović, svako svoju zemlju, i za tu uslugu Franju plati 300 eura, Slobo 200, a Alija dade samo 1 marku. Njih dvojica se počeli bunt, kako, kaže, to bi bolan, dado smo onolike pare, a on samo 1 marku. Tada im glavni objasni, kaže, on je zvao iz pakla u pakao, a to se računa kao lokalni razgovor. Pričaju, kaže, negdje u Americi se održavao seminar na kome su bili prisutni političari iz svih zemalja pod naslovom molimo vas, recite pošteno kako je u vašoj državi mišljenje o nestašici hrane u ostatku svijeta. Rezultat simpozija je da Nijemci nisu znali šta znači riječ nestašica, Afrikanci nisu znali šta znači riječ hrana, Srbi nisu znali značenje riječi molimo vas, Amerikanci nisu znali šta znači pojam ostali svijet,
a naši političari nisu znali šta znači riječ pošteno. Oni bolan ovolike godine ne znaju himnu napraviti. Pa evo vam himna. Iako vi meni niste ništa dali, ja vama poklanjam himnu. Vijesti iz nesvijesti. Dragi slušaoci i drage slušalice, na redu su vijesti iz nesvijesti, a sa terena se javlja vaš lutajući reporter Ismet Horov. Sa Teleksa nam je stigla vijest da su juče u popodnevnim časovima nepoznate osobe otele jednog našeg ministra i zatražile veliki otkup, u protivnom će ga politi benzinom i zapaliti. Naš narod se odmah uključio u akciju prikupljanja. Neki su dali po 5, a neki, bogami, i po 10 litara benzina. Jedna vijest iz zemlje. Tito primio Tuđmana i Miloševića. Imamo dvije privredne vijesti. Naime, održano je takmičenje u izvršavanju poljoprivrednih radova. Najbolje rezultate su postigli predstavnici vlasti, jer oni najbolje grabe i kupe. Druga vijest je da je uslijed izlivanja rijeka došlo do velikih poplava. Poplavljena područja obišla je državna delegacija, što tragediju čini kompletnom. Vaš reporter je razgovarao sa jednim penzionerom. Pitali smo ga da li vam penzija može biti od 1. do 1. Uslijedio je ovakav odgovor: od 1. do 2. nekako, od 2. do 1. nikako. Jedna vijest iz svijeta. Amerikanci uvode demokratiju u Irak tako što su ga podijelili na 3 zone: obični, super i bezolovni. Vremenska prognoza, kakvo će biti vrijeme u Bosni, pitat ćemo visokog predstavnika, jer on nad Bosnom vedri i oblači. Ali, pošto naši meteorolozi štrajkuju, vrijeme sutra neće biti nikako. Inače, meteorologe najviše mrze Srbi, zato što nisu na vrijeme najavili oluju. Evo na kraju i jedna tužna vijest. Radi se o ubistvu. Nanu Muniru ubile cipele, tako da nije mogla doći u naš studio. Slušali ste vijesti iz nesvijesti. Da vam se vrati osmijeh na lice, na redu su Horine pitalice. Prvo pitanje: šta je to poljubac? Poljubac je pitanje na gornji sprat, da li je donji useljiv? Drugo pitanje: zašto Mujo ne ima dlake na jeziku? Brije se fata. Kako Bosanac pravi stereo uređaj? Jednu čarapu baci na jedan zid, drugu čarapu na drugi zid, pa se one podjednako čuju. Kako se na bosanskom jeziku kaže Snježana i 7 patuljaka, Habiba i 7 gariba? Zašto su Snježanu izbacili iz bajke? Sjela je Pinokiju na nos i rekla: laži Pinokio, laži. Zašto je Snježana ostavila patuljke? Pa zbog princa. A zašto je onda ostavila princa? Zbog njegovog patuljka. Kako se u Bosni zovu ljudi koji jedu meso? Mesožderi. A ljudi koji ne jedu meso? Penzioneri. Kakva je sličnost između vožnje bicikla i gledanja porno filmova? Nijedno ne možeš bez ruku. Koja je najbolja matematika kad u 4 ujutro vadiš korijen iz nepoznate? Kako matematički prikazati seks? Nas dvoje se saberemo, odjeću oduzmemo, krevet dijelimo, mi se množimo. Kako matematički prikazati prevarenog muža? To je jedno cijelo čija je polovina prekrivena trećinom. Zašto se naš jezik